Pemirsa, nenten sami perawat dados ngrawat pasien infeksi menular pemekas COVID-19. Nenten wantah nganggen alat pelindung diri utawi APD kemanten nanging perawat taler patut meduwe kewagedan. Kawawahin samian rumah sakit sampun maduwe perawat ring sajroning ruangan rumasuk ring ruang isolasi. Sedurung kauduhang ring ruang isolasi, perawat sepatutnya nih kaicen orientasi mangda maduwe pangruhan tur kewagedan antuk sayaga ngerawat pasien penyakit menular. Ketahnya nih pendidikan perawat pindah ke jenderal nanging indik ngicenin perawatan ring tios genah patut kejangkepin antuk kewagedan. Ya diastun wenten pas saning ruruh tenaga perawat tur langsung menahang ring ruang isolasi pemargi nucap kejantenang nenten patut perawat saneka uduhang ring ruang isolasi pinake perawat sampun maduwe kewagedan melarapan sosialisasi duaning pemargi sosialisasi wantah mekatah rahina nanging mejanten sampun jangkep pamekas ring Bali para perawat sampun sayage ngarepin pasien COVID-19 yening sampun maduwe kewagedan tur kejangkepin nganggen alat pelindung diri APD pinake pahan saking SOP penanganan pasien COVID-19. Mageginan pinake anggap perawat sampun ulang saking manahipun antuk wantu pasien tur nenten mabinayan pinyungkan pasien. Samian mendasar saking pangruhan pikayunan tur kuagedan suang-suang angge. Citamaya Bali Pos nguningai.